Kapampangan sandalanin katimawan, ilukti kusumi, atin kong pampanami ka, wika, pasintani, Kapampangan, wika, pasintani, Kapampangan. Malyari Tanah pong luklok. Please be seated. Bang pagmaragol, ing niyaman na rin kakatamong kapagmasusyan, produkto ampong pamangan, o rin din kakatamong adwang pulot metong nga kandidata, ning Mutya, ning Kapampangan 2019, sa ganang tala pong masigabong palakpakan.
Oreni na lareng kekatamong mga lagong kandidata, menibatan keng primerong distrito. Bisinwebi, menibatan keng syudad na mami at pakamalan keng kulturan kaya kami pegbanan. Syudad ning Agiles! Menibatan king metong at tanaman ng yating meto ng progresibong syudad. Ako po, Ikanselindo Dorado, edad 18, manalakaran para kay pamosong Karagan Festival na ni syudad ning Mabalacat. Ako po'y Bea Angela Hipolito at 20 banwa, menibat kimbalenay piyestang Hamaru, nung nakarin lulukso ing progreso, maggalang! Maria Alaysa Sarmiento, edad 19, ing penibatan, ing manyaman na pinulong, balen ning parak! Ikaduang distrito. Menibatan king labuat ning maputing sampaga, iyak ko po Isharina Joy Lagmangaw, edad 19, kanakong dadalan, kaniting ligligan lekwan Kapampangan, ing pakamalan kong balen, Florida Blanca! Ayan, Elin Gamaya, adwang pulot meto, menibatan kimbalen dareng manguwang primerang klaseng tukit, Guagua! Bing, manansala baul! 19, menibatan king mabanglong balen ng Sampaguita Festival at manyaman na pasyalan ng Pradera Verde. Lubang! Jamie Esguera, aduang pulot na dua, menibatan king balen tung nakarin dakal miyayalo ang pamangan at manyaman na duman, Santa Rita! Julia Mendoza, aduang pulot atlo, pagmaragol king kukural dal abalen, Viva Apulusa, Viva Sasmuan! Ikatlong distrito. Erel Bautista Miranda, menibatan king balen na mamubol manyaman at ating mapasablalang kultura, balen ning Araya! Jaime May Santos at 20, menibatan king balen ng mumuna at primero Kapitolyo ng Pilipinas, king lalam na ng gobyernong Espanyol, Villa de Bacolor! Rica Gabriel David, edad adwang pulot metong, menibatan king labuat dareng higanting parul, syudad dareng mga tatagbiasa at matenakan, at ing balentong kuning syudad ning San Fernando! Balen ning Milagroso at malinam na magbiskwit sa Nicolas at mayumong mais. Ako po Rizel Ana Estrada at 20, menibat king Balena Pupugayan at pakamalan, Viva Mexico! Denise Joy Sarmiento Frias, 19, menibat king Balen Pinpin, sumulong ka, Balen Santa Ana! Ikapat a distrito.
higla ni Piesta ning Abong Iro, Love Jeshem, Sunga Chorus, Labing siya mabanwa, manalakaran king panbungod bala ning lalawig ang Kapampangan, Apare! Bayam at mga Diyos sa Bengi po Kekongan, ako po, Esperanza Mary Timbang de la Cruz, 19, Menibatan, kang ilaw tadarang bilun at pakwan, purong malyaman at memaleng mitpong dangalan, kanta ba! Jacqueline Bernat Ginto, Aduang Pulot Metong, Menibatan king lugar daring matatabang at makikisig, lugar daring manasan, masanta! Kung no ka ninyo peka masayang sa salubungan ng Bayong Banwa, pauli na ning Aguman Sandok Festival, ating mebansagang Egg Basket Capital of Central Luzon, ako po Justin Rose Ignacio David, Aduang Pulot Banwa, Manalakaran Kimbalani Mendoles! Rosen Pangilinan, 19, Manalakaran king tahimik at progresibong Balen ni San Luis! Niña Risa Carlos Balboa, 19, Menibatan king Balen na malalom kasalpantayanan at kapasalamatan kang Nuestra Señora del Pilar, Balen na masagana king agrikultura, Balen ng San Simon! Rowana Iko David, Aduang Pulo, Menibatan king Balen nung no ka rin may kilala, ing pamanggawang kabaong, pamanulmang paso, ating kekoming sa buhaga, Santo Tomas! Please welcome our hosts for tonight, the dashing Mr. Mark Nash. Hello everybody! Magandang gabi sa inyong lahat! And the 2014 Mutya ng Kapampangan, the lovely Miss Angelique Manto. Bayang Pabengi Pukekongan! Hi, Let me Mark. help you down. Let me be on the It's side. my 6th year here hosting, and each year just gets even better as we look for the next most outstanding Kapampangan beauty. Exactly. And we are excited to have you with us I'm super tonight. excited, but before anything, please, Angelique, please tell me how to greet Pampanga the proper way. You can greet our fellow Kapampangan since you are a Kapampangan yourself. I'm actually half Kapampangan. Yes. My mom is from here, San Fernando. Please greet them, Mayap Abengi Kekongan. Okay, first try. Guys, don't judge me, please. Mayap Abengi Pukekongan. Tama ba? Perfect! Alright, okay. So let's start the program. Ladies and gentlemen, welcome to the 2019 Mutya Ning Kapampangan.
All right, good evening once again, everybody. Sorry, let us get up first. My name is Mark Nash, and with me is the very, very lovely Miss Angelique Manto. How are Good you doing? evening, Mark. I'm very, very good and excited for tonight. Good evening, Pampanga, and welcome to the 2019 Mutya, Ning, Kapampangan.